Te whatara whatu ni tai au swafa man malo o tātou li o Isu Kiriso pa iu se tātou tunu malo se fu manuia ala whai mai whanunga le leo ni tai au fau wa tātou tau whai au lia mai i le alofa o le tātou li o Isu Kiriso. Lau tala no le tai au nei i le tau pasuma le valu whai upa le suma tasi o tusi e whata oto. E mai o le oti ma le ola o lo i le pule lea le lau no whaiva. O i lato uma fo ye man na o yai lato te ai lo na fo au tula le la fa au tato devotion tai au nei ia e tau tala i le ola e le oti ia e tau tala i le manuia ai le o le malaya o lo tala no le poto Solomona i le malo si anga o lo pipi i le lau no faiva o tangata ma fo angana fe mai o le oti ma le ola e fua i lunga i upu e te sau noa ai ma e tau tala ai a whai e te tau tala i le manuia e te manuia a whai e te tau tala i le malaya e te malaya a whai te tau tala i le ola pe te sau noa i le ola e ola mea uma i au lau sio manga a whai e te tau tala whaasala ese ma e tau tala i le oti o le mea fuina e o ma le mea fuina e taunu mai ia tātou loa le atunu peli i le nei tae au e o upu e whaisi maa losi o le mea ua tuu e le atua i upu e sau no i le tangata i loko nei tae au ia e le loko naela e te ala whai mai ua e wa ai atu o le ato o toa mei tonu le whali tango atu i lau o tupe ua le lava le whaasoa toi o siliva na iai ia saputu mai ma maua telefoni whaalawelave o leanga i mai tono lo au aina. Nā le pauli mele ua o mai ata oe, nā o le loto whaavai vai, ma lo whaapeifo, e le eise mea, e whaapeifo, ua le eise tupe, e te whaapefo i le taimi i le nei tae au, nā pea e te le mawhaia, ua le mawhai ua le eise si au wala i mawhaia. Ai a whaape te tali tonu i upu nei ua sau noa i poto Solomon e whai mai. O lo pipi ia i le pule lau whaiva, le ola ma le oti o tangata. Ono winga po le ale sa putu a tō nama u mea ua o mai whaalawe lave le ise tupe ua eva ai atu le tonu le kusa aisa ua toi o whangu vaile te tonu ia ua peise i ua leiso whangu e moi. Ia e mana tua la te vau sele tai au nei tau tala i le ola, sau noa i le ola. O le winga o le whae te ingo le mele tala noa tuai, e te whaile atua le atua, e uianga le ise mei tono matu pusa aisa, ai whaafetai o le aso le nei, e te whai ai ma e fo ina ia mea ai tono le matu ai, whaafetai o le aso le nei, e te fo ina se tupe mo le matu ai, whaafetai i le aso le nei, o le awhape nā ona e whaia ma e talia ia mea uma ia ua whai mapona tia o la ua ai, i mata o le tino nei. A o na e whaamasani ne tau talatala whaapena, e ui na e lewa ai atu i mea o tupu mai. A le winga moni na o le upu whaatua tua pei o na tu sia le tu se e peru sutasi. Me le whaatua tua lo whaalango lango le i mea ua e whaamoe moi ai, ma lo mauti noa o mea le o aia. E inga tu sa lava pe te vai atu o le ise tupe le o ato, ia e whai le atua le atua, whaafetai le nei tai au fau. O te e uina wa o loa o le lava le matu whaasoa. A o oe o le atua e te pule i le oa ma le tamau a inga laulan. Whaafetai mo le tupe i le aso le nei. Mena ta o le tautala i le ola. Tautala ma le mauti noa e sapa lai i tātou e le atua. Mantua foi o le suafa o le tātou o li i le tātou te pese. O ia o Iova i rai. O ia o le atua o i rai. Alona winga o ia o le tātou provider. O lena te au maia ma tā pena ina mea mo i tātou. Ai a whapeke wha ma sangi ngā lokau kala negativa e te le mawhaia, le se tupe, le matitiva le tau ainga, luna winga o le meanga e tupu le tau ainga e matitiva e uma tuu tangata i tonu o le ono putu, o le meanga e lewa aia lava e se tasi o lo au ainga. Se whaamanu yanga pe awa pea o le language anga mana ngana na e whaalongo i e souna. Sui nga ngana. Tau tala i le ola, sau noa i le ola.
e matautia me fai ele tua pe ha ona ina fa masani me le tal no twoi a fionga pa ia le tua a fai o lea ua moli maule poto Solomona o lo ta oto le pule le lau fai vale oti ma le olo tanga talo no wing o upu uma e te sau no ia i le fatu tua e tau no a o upu fo i te sau no ele mafai ele ia se me tu a sau noa fa pele tua fa fetai o le so o le aso nei o le a over ai va venga te tono lo wai na e alu fia le e o ko meki le fa fo se i ona fa fetai ya i o stangata e te lei fo foina ma fo ia tu se tupe i o lima o le ta ua na lo malama ma lo tali tono wina o le afionga le tua tai au le nei tau tala ma e sau no i le ola a e le o le oti. Tau tala mai sau no le manuia a e le o le maria. Ia, wha manuia le atua o le whi au nā mo i tātou. Sui lau ngana i tala no ai, tala no i le ola. O na o atua i lea o le ola na. Mantua fo le upo le tuspa ia. Mai o le manongi o le ola. E o atua i le ola i nisi. A o le manongi o le oti. E o atua i fo i le oti i nisi. A e sau no i le ola. E ola lo au ainga. E manuia lau si o manga ma mea te iai. A e sau no ua ele mawhaia o le mea lava nai tu. E le se mea tupu e te le wa aia foi le a ao le atua i lunga i a te oi malo au ai. Wha manuia le atua i lava single ne yasu. I le suafo Yesu. Amen.